Timoteo Wolo niji enyo icho ete keje klen kuku ke ashi kuku niji nehu Naagbee le shina ene ole ake Naagbee le amlile jira mo be baba eja ake gbeme acho mo hesun loe shika sun loe shwan loe hewo loe moje loe folloe anotu egbo loe trumui meni heche meni domoe mamomli kun loe usheku ye loe meni nye amekono no ameye meni hi yola meni sumo papa segbe chon loe meni fioni ni amedwehi enowo loe meni sumo shomo kenwo mo fenyumo meni hie ni moja mo pono gbesulemli shi amekwa emni hewalele chi ohe keje nekegbeme ahi eja ake meni mei ate mei kumenji meni juo shimbote oshiai ni ameni nisho ye ni beichia ni esha edodo ame ni akono isroto ipala amele ano ye ni kasioni da shinkele amenye ameshe anokwalile hile shita moboni yane ke yambre kumose nale na kaino ne keme ne kun anokwalile na gbeme ni chian efite me ni je me kome ye hemo ke yelile gbefan shi ameyan amehie tuko eja ake amekwashia fe mole aje pofan ye me fe ahie tamoboni me enyole anole hu jipule keje kuku ni jinyuma ke ashina Naagbee Nibii ni baahã Timoteo afishi shimbole ole mi chomo mi jemba mi yinto mi hemo ke yeli mi chuishito mi sumo mi hiemiamu mi yiwai mi manehunu ini mina ya Antiochia ke Iconium ke Listrale no yiwai sroto aboni mina ninu chole jie mi keje femile shime fe hunita o ake ame ahishi enyumogbe ye ishemona ya Kristo Yesu nile awa ameyi shigbeme fonji ke shishilo awowu ye efomle amelaka ame ni amehu alaka ame shimbole hiishi ye ni okase ni oyo hiwale ye nole ame ejake ole mei anani okase ye ni ogbeke bi ashi oje ole ngmale kronkronle ni anye aha ole ni hayiwala here mokecho Yesu Kristo no he moke yeli no malefe malele ejenyumo molemni ni ehe yese na mohani chomo ke hie kamo ke mosa mokecho semu ni yo jale nile koni nyumogbo mole ayemu ni asale pepepe aha nuchumo papa fe nuchumo papa hallelujah Timoteo Wolo niji enyo icho edwe klen kukuji enu Paulo miitu nuchumole ewo Timoteo de mi fabo yenyumo ke Yesu Kristo ni baba eba kojo he kan lo ke gbohin le ahie ni mi ke epuemu ke manche yelile mi fabo ake shiemo wiemole kahe beni hijio beni hijio kahe wonga chomuni ke chuishito fe eja ake be ko baba nigbeme ekpele nchomo papale don shimu ame abu achonlo ana amewu amehi ye amedie nche amekono ele ana eja ake ametue amiflame ni ame akpala anokwalele ya ametue ase ni ame akpale ke anyi adesan ase shibole ohi akashi ye ni ifemni miamo ohi ya manehunu yamli chusande papa shielo nuchumole gbe osomole na kra keje kuku niji ekpa ke ashikpa anyo Paulo miiwie enitsumɔ ke ewala Naagbee eja ake mile afosemila ashweshi mumu ake afoli ni mimni yimo bele eshe takpakpale miwu fuidamole midami bina hemo ke yelile mihiem ni twe no ni ehwe ni kashi ha miji jale akekrele ninu ucho ni ji jale kojolo le ba ha mi ye na kan gbile enole
ni jemi kome baahã chimo me blu nitsumɔ epue mole keje kuku ni gine hu ke ashinyo ma ke paanyo Wiemɔi ni ko Paulo kɛkɛ Bɔmɔden ni obamengo oya eja ke ni dema esuma amro jene hiwole eshimi ete Tesalonika Kreske ete Galatia Tito ete Dalmatia Luka pekemiyo Marko ni ukelaba eja ke ehe yese na Mohami yeson molemni ti kole michule Efeso atadele ni mishi ye Troya ye kapo ngole ke ubale ukeba ke wujile hu titrile amete ni amala ye koloi ahewulu nole Alexandru sonole femi fon na akpa nu chole atole na jan ye enitsumɔ ile ana bohunkwe oye ni ahi ye ehe eja ke ekun wo Wiemɔi ile ana wa na akpa mi klenklen na aji molem nile moko eyawa mi shimon amefe ameshimi akabuene afon ameno shinun chole fimi se ni ewo mi hewale oni achomi no ahie momu le fe ni jemaji le fe anu ni aji mi ejata le dan ni jemo ke nu chole aji mi ke aji fon fe fon ni ehere mi ewala ke ate enwe manche ile le ango anunyam aha ke ashina anoi ananole amen keje kuku ni jinyuma ke nehu ke ashina agbe Shɛɛ ke ŋamɔi miibi Priskila ke Aquila ke Onesiforo wele Erasto ye Korinto lolo shi Trofimo le mishile ye Mileto ni ehemiye Bɔmɔden ni oba dani fembe le ashe Ebulo ke Pude ke Lino ke Claudia ke nyemi le femi bibo nuncho Yesu Kristo ke omumole ahishi dromo kenye ahishi Amen. Hallelujah.